Yok doğru ben yeni biraz söyleyeceğim. Bak kırın. Kırıncı mı oldu? Yazık kalktım mı? Ne? Tıksıyor. Aa, ne oldu? Elin ne oldu? Konuşma. Ya oynayayım. Doktor ne? Sistram var. Sistram ne oynayayım? Kayda sistran. Ekşirten ne ketap. Sen gördün. Ben jangan telefon et. Hani? Tamam. Görmeyin de telefon yok hala. Sen Ay. Yürümemiz basar. Kıdıra. Benim de eşkim yok. Benim de. Hiç araydı. Biz bayımız oy. Ya bayken. Bizim de oynak. Daraydı. Bakın niye babam başına ileri amaydı. Bilmiyorum. Tamam seperim mi? Kawai mı? Pısıramaya. Koyup kırak bu. İftatla git koyduk. Ne yesi ga? Sen o şeyi kıttır. O iyi. İyi. De ben. Ема, пластик арасы болады екен. Зорға күшті. Жерде ванна десе. Ya bana diyete başka barası var. Bilmiyorum. No. Ben girdim olgusu menüyle var. Konuşursam mektebince. Ali. Mektebin içine kil olsaydı. Men uyga ketdim, jaraydi. Yes, bugün tağıma yiyeceğim. Ya. Kız uyga borayman. Ne yardım ha. Kim verdim? Ay şeytan. Ana Aziz ama. Ne kısam buladı. Sadece akşam bu tez karnım aşıp gitti. Şakırattı. Karnım aşıp. Yiyor mu? Ne? Yiyor mu? Ne bunu? Hayal geçip gittim ben. Doktor. Sana ne anlatmasın? Kaz Aylin şahırı. Ali. Aylin ikimiz kimliğe gittik. Kuramız. Asıl aşağıyız. Aylin. Ne? Ben evimde sekretli bir tavuk aldım. Aylin. Ben evimde sekretli bir tavuk aldım. Aşırı eski. Kanday sekretli. Bilmiyorum. Bir yerde knopka tavuk aldım. Bakın yasak mı tepki? Gittik. Yesik aşıl yesik. İkimiz de kana. Peki. Mama. Ya harası. Ay. Ah yamak kaldım koymayın. Bak. Gel. Böyle fener dur. Yine yakacağım. Sen Kötü. hava ne yapalım? Birge jürük. Toxta. Ya gel. Bak fener bize. Biz mi aldık fener? Ben fener dedim de. Gittik. Doktor seni yakacak. Buraya bırakıyorum. Tamam ya. Yine. Gittik. Senin kaçın. Yema Alim niye bokşatlar? Halil kesişi. Ne oldu sana?
Юм син жатып жүріп атсың ба не? Қорқыннан. Көтермеш. Nerede tuğul жоқ? Көтермеш mi? Мен Ең көтермеш. қорқынышты olsun. Мен қорқатым. Зойм. Biz arka қайта кеттік. Зойм көзі. Не. Фонаригін алып жүр. Зойм көзі. Жүрегім шошып кетті. Кім мынау вообще? Кішкентай. Не білек бүгін мектеп қой, мектеп бақша қой. Кемесің бе? Кет бол. Ачысыңды. Екінші кемеспін. Жүрегім шошып кетті. Аны. Мен бақшаға кетіп жүр, папа. Жүрегім шошып. Папа машина шығарды. Қой. Отақ бақшаға барасың ба? Я, қазір. Мен машинамда жүріп біздің. Жүрегім жаман шошып кетті. Біреу отырасың ба жоқ па? Мен де мынандай болады деп ойламаған едім. Аш, есікті аш. Кеттім. Айлин, сен бе? Папа. Отыра берейін. Ха? Папа ұстайды сен. Давай кеттік. Ой, мына машина не істеп жатыр, оқтап отыр ма? Білмеймін. Біз газ суға құлаймыз. Нормально, Папа, жақсы. Түсіңде десекті? Келдік па, келдік. Апай бар екен. Сіз ана киім киіп алып жүріп кетем. Емам, нерде қыз? Мен мынаны киіп алдым. Ал мен көйгіні киіп алам. Мен сол кез ұрам. Емам, мен шашым қайда? Сен шашыңды бірінші рет көрдім. Не ұрды? Қапағыңды жерші. Мына шашым тұр ғой. Ұртағын ақырып папам кетті. Не ұртақ папам кетпей отыр. Қайдасың сен? Меқта қаштың айна. Папам кетпей отыр. Нема, Айлин? Нұрек, Ха? біздің неміз қатты ғой. Түсінде деп біз ғой бақшаға кеттік. Бүгін біздің туған күніміз. Тоқта, мені кат. Отырдым. Бұздың ма? Я. Киіміңді ауыстырдың ба? Жоқ. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Айбай машина кетті ғой, Айлин. Ұртақ. Пешкомда бара салар едім. Жарайды. Пешкомда қайтып. Мен фонарик жақтым. Фонарикіңді өшірсің, өзің жақтым. Дәріс аштерсің. Қалай оқып кеттім ғой. Мен аша алмай жатырмын. Өзі ашылады қалдардың секретіне көреді ғой. Қара. Эх, осы мен бірге де келіп жеттік. Ертең садикқа біткіне барасың түсін, ола біздің машинада. Осы мен сериал бітті.